Da li ste znali da postoji više tipova rukovanja i da na osnovu njih možete da procenite kakva je osoba na samom upoznavanju i pozdravljanju? Pogledajte u ovom snimku. Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu Tajne govora tela. Danas ćemo da pričamo malo o rukovanju. Da li ste znali da rukovanje ima istoriju još od pećinskih ljudi? Oni su držali ruke iznad sebe otkrivene kao pokazatelj da nema skrivenog oružja. To se modifikovalo kroz vekove da bismo došli do trenutno modernog tipa rukovanja gdje dve osobe stegne jedna drugoj šaku i tresu gore dole. Zamislite sada da se upoznajete sa nekom osobom i da se kao dve normalne osobe rukujete. Jedna od tri stvari se transmituje kroz to rukovanje. Dominacija, ova osoba želi da dominira sa mnom, bolje da se pazim. Inferiornost, ja mogu da dominiram ovom osobom, radit će šta želim. Ili jednakost, sviđa mi se ova osoba, slagat ćemo se dobro. Ovi stavovi se prenose podsvesno i sa vežbom i obraćanjem pažnje dobro rukovanje može da ima momentalan efekat u susretima lice u lice, bilo da je na poslu ili u privatnom životu. Nego da se mi vratimo na 8 najgorih tipova rukovanja, a vi probajte da se setite kada ste se susreli sa nekim od njih. Kliknite subscribe dugme, podelite snimak, pa da počnemo. Broj 1. Mrtva riba. Znate onaj mlitavi, traljavo vlažan tip rukovanja? Osoba koja se tako rukuje važi za osobu slabog karaktera, hladnu po prirodi, neiskrenu i nelojalnu. Ovo važi za najgori tip rukovanja sa kojim možete da se susretnete, jer odmah vidite da ta osoba nije uzbuđena zbog upoznavanja ili susreta. Broj 2. Prikleštivač. Zamislite samo scenu kada prikleštite ruku na vrat. Nije baš ugodan osjećaj. Osobe koje vam na taj način stegnu prste imaju želju da izraze svoju dominaciju, da se stave u kontrolu situacije ili da vas stave na svoje mesto. Često se koristi od strane slabih ljudi koji se boje da drugi ljudi dominiraju njima, pa se malo zanesu i stegnu previše i prevremena. Broj 3. Kostolomac. Samo ime kaže kakva osoba može pružiti ovaj tip rukovanja. Iako je ovo vid dominantnog rukovanja, ovo ističe agresivnost kod te osobe koja želi unaprijed da izrazi prednost, tako što će mu stegnuti šaku pa skoro do pucanja kostiju. Broj 4. Kraljičini prsti. Ovaj tip rukovanja se dešava kada se šake ne dodiruju, već osoba isključivo pruži svoje prste u šaku osobe sa kojom se pozdravlja. Često se viđa u susretu između žena i muškaraca, jer time one pokazuju želju za ličnim prostorom. Ovo rukovanje možemo da povežemo i sa slabom osobom, distanciranom i sa manjkom samopouzdanja, ali isto tako sa osobom koja nas gleda sa visine. Broj 5. Ukočeno rukovanje. Kada osoba ne ispruži svoju ruku i drži je kruto po 90 stepeni, to nazivamo ukočeno rukovanje. Kao da pružite ruku robotu. Ovo često primenjuju agresivni tipovi osoba i njihova glavna svrha je da drže distancu od vas i ne dozvole vam da uđete u njihov lični prostor. Broj 6. Izvaljivač. Ovo je jedan od jako popularnih poteza moćnih igrača koji u ekstremnim situacijama mogu da dovedu i do kidanja ligamenata ako preteraju. Radi se tako što osoba blago vrati vašu ruku ka vama i naglo je povuče ka sebi da bi pokazala da može da vas uvede u svoj lični prostor kada ona to poželi i pokaže dominaciju nad vama i u svojim uslovima. Broj 7. Pumpač. Da li ste imali priliku da osoba uhvati vašu šaku, stegne i krene da je trese brzo gore dole kao da treba da vam protrese i zadnju dlaku na glavi? Osobe tog tipa su često hiperaktivne, ali može značiti da želi da vam pokaže dominaciju tako što će kontrolisati broj pokreta kao i brzinu. Broj 8. Holandska poslastica. Vidite, ovo rukovanje je stegnuta verzija mrtve ribe, a naziv potiče iz Holandije gdje je osoba koja pruži ovaj tip rukovanja, za nju se kaže da je pružila ruku kao da je pružila vezu šargarepa. Isto tako pokazuje nesigurnost i odbojnost. I to bi bilo to za ovaj snimak. I ukoliko ste se susreli sa nekim od ovih rukovanja,
Napišite mi u komentarima i kako ste se osjećali u tom trenutku. Hvala što ste gledali. Pogledajte moje ostale snimke, kliknite subscribe dugme, bacite like, pa se vidimo na vrhu.